Siklod tamo po, kinlagyo ning ipapo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena karinda kalataon. Adwan mingeni kaya ka, imbalikdan mo kaming mong lugod. At iyatyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalem. Bendisyonan mong insablang pamagkapilit mi, ba mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ba makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kalausan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang mayangon na biye. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabis kaming alang kasasabkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, kinlagyo ning ipapo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Maya pasisilim po kaya katamungan at yuta na po kay Miyerkules, kalima ng aldo ning Oktaba, ning Paskong pangabayit. Pakiabetala po king intensyon tamo kaniting kapagmasusyan, para king kapasalmatan king aldo ning kebaytan ng Daisy Santos, Lani Pineda, Cristel Camelansang, king kayang 18th birthday. Para king personal akayadwanan, special intention ako guys. para king special intention, CMDV Construction, king kapasalamatan, king karelang wedding anniversary ng Mr. and Mrs. Richard M. Carla Valencia. Para king personal akayadwanan ng Angela Ladores Trabajales for safe delivery, Hazel Garcia, Geraldine O. De Leon and family, Agnes David and family, Isa Marie Rivera, Michelle and Mark Rivera, Patrick and Sarah Gawinko, Amor and Carmelita Bautista and family, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family. Para king malagwang kapaldanan ng Ernesto Baking, Emmanuel Sazon Bulanday, Edward Kearns II, Rodrigo Al Malyari, Jocelyn David, Ryan Yap,
Cyril Blue L. Galvez, Salvacion Posadas, Alan Posadas, Maria Teresa Inson, Carolina Sison, Martin Resurrection, Zenaida Quezon, Iris Kim de la Peña, Makapinlak Zurbano, Eric Santos, Geraldine Zapanta, Gloria Panlilio, Nelson and Nicole Tamondong, Jennifer Manarang Canlas, Orlando Castro, Dr. Agnes Salvador, Maylin Salamat Soberano, Eller Vitug, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatatamong mayangon na biye. Felicito Calara, Consuelo Maniti, Rita Navarro, Jimbo Flancia, Remedios T. Malyari, Rizalia Zamora, Godofredo Jesus, and Nenita David, Zoilo Zevarina, and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Attorney Adelaido Rivera, Lourdes Tena Pastores, Hector David, Demetrio Caber, Trinidad Prudenciado, Mario de Ausen, Secundino and Angelina de Ausen, Antonio de Ausen, Alfredo and Consolacion Roldan, Maan Estacio, Mary Ann Cabarubia, Maria Teresa Morales, Luciana S. Olalia, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tampu makyabe king kanta ng dalita pamukulat. Kintula uling ibay cha Jesus, salamat iba, salamat po ibay cha Kilagyuningig pa, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, maya pa sisilim po kaya ko nga. may pasisilimpuha mo. Pagmasusyan tayo po ing grasya, ni kaya tamong kasalpantayanan, kaya katang mission kimbye, ni kaya katang party, ing kaya katamong pangag-Kristiyano, ing kaya katang pamanggawang mayap. Kapatad, potang nengkay, pakadenan tayang ulagay milabas, hakakalingwan tamong karenganak, paganakatamo at ilang paintungulan, at ilang mayap kinabukasan, at ilang misyon kimbye. Mananasan ng Diyos, king kayang pakalulu, sa upan nakatamo, akit tamo, ing kinabukasan ng balang metong, lalo na kareng kayanakan, at karing panahon mikasalatamo, mangyatamong kapatawaran. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa may paintutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, uli nito'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sa blang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot, king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakan tala po rin kaya katang panalangin, ni kaya katang intensyon, king misa tam.
O may payang tutu at emaya kita Diyos, pinawi mo yung dalumdum ning meto si kluban, inyang di natangi sala karing biyemi. Ituro mo kesa nang may pasyag king pangabait ng Yesus, ay anak mo, ang mabibie, magari king kametong aning balin Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang lipat, king mumuna ng sulat, San Juan. Balo tamo king akikilala tayo in Diyos, nung tutuparan tala rin kayang kautusan. Ing sasabing balo ke, dapat enalapamin tuan rin kayang utos. Iti malaramya at alayo kaya ing katutuan. Dapat ing tutupad karing amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Makanyan tamong abalo, kingya at yu kaya katamo. Ing sasabing manatiliya king Diyos, sukat niyang mabibye kalupa ning biyenang Yesu Kristo. Pakamalang kong kakaluguran, eya bayong kautusan ing susulat ko kaya kayo. Nune ing sadyang kautusan at yu kaya kayo, malibat na king minuna. Itiya ing dindam nyo ng mipanaral. Makanyan man, ituring niyang bayong kautusan, iting sulat ko kaya kayo. Bayo ya, uling lilipas na ing karalumduman, at saslagne ing tunes sulu. Ing katutuan iti, mayakit king biyan ng Kristo, at mayayakit mo naman iti kaya kayo. Ing sasabing at yuking sala, dapat kasama ni ing kayang kapatad, iti at yuyaking dalumdum. Ing lulugod king kapatad na, manatiliya king sala, at eya maging sangkan king pamikasala, king kapara ng tao. Dapat ing ninuman masama king kayang kapatad, at yuya king karalamduman. Lalakad siya king dalumdum, at enabalo ing kayang pupuntalan, uling binulag ne ning dalumdum. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing dalit na pakibat, bustan niyang tumula ing banwa, bustan niyang magsaya ing yato. Gusto niyang tumula ing banwa, gusto niyang magsaya ing yato. Dalit kayong bayong dalit, king Ginu. Dalit ka, king Ginu, o meto yato. Dalit kayo, king Ginu, at puryan niya. Gusto niyang tumula ing banwa, gusto niyang magsaya ing yato. Yayagyu, aldo-aldo, ing pamagligtas na, kaya katamu. Ing kayang kayo pa yan, karing bansa, ipasyagyu, at ding makapagmulalang, dapat na karing sablang tao. Gusto niyang tumula ing banwa, gusto niyang magsaya ing yato. Ing lina lang king banwa, yaing Ginu. Makapadurot kaya, ing ligaya, ampong kamalan. Kayo pa yan at leguan, ingatyu king kayang templo. Gusto niyang tumula ing banwa, gusto niyang magsaya ing yato. Talakad tamo po ba parangalan ing maya pabalita? Ingamanu megin tao yo, at may kiyagum yung kayabetamu. Karetang tinanggap at meniwala kayo, pigkalub na ing karapatan maging anak no ning Diyos.
ing Ginoo manatiliya kay kayungan, at kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkan San Lucas, Ligaya kaya ka o Ginoo. mires ing Aldo, banto parandar Jose at Maria, ing yutos ning batas ng Moses, ing gambanda ni seremonya ning pamagdinis, inyang delade ing anak king Jerusalem, ban idaun de king Ginoo, iti ing makasulat king kautusan ng Ginoo. Imbalang panganeng lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman ka rin, at ban midaon sakripisyo, at imong iutos ng kautusan ng Ginoo. Kaparis sa patipati o adwang pitsun. At ing metong lalaking manoknangan king Jerusalem, at ing lagyo na Simeon, metong yan taong mayap at magitakot king Diyos. Panaya na ing pamagligtas ning Israel, at ing Espiritu Santo tsukeya, pe pabalo na kaya ning Espiritu Santo, king eya mate ang gangene akit ing Kristo, ape ngako ning Ginoo. King agyag na ning Espiritu Santo, linubi Simeon king templo, inyang din pengari ng Jesus delare king templo, bandapta ning yutos ning batas. Kimuna ning Simeon delare king templo, karing kayang takde, bandapta ning yutos ning batas. King Diyos nga na, Ginoo, ngeni ti paran mo, ing kaya kang pangako. Paboren mo kong painawa, ining kanakong kaya kang alipan. Ikit ko ne, itikit da nering mata ko, ing kaya kang pamagligtas. Ake kang sidya, king harapan da ring sablang bansa. Meto nga sala, pakilala, king dalan ning pangako. At munyeyang dalan, king Israel, akarelang balen. Mi pamulala rin pengari ng anak, kaning sinabi ng Moses tungkol king anak da. Binendisyonan na lang Simeon at nga na kang Maria, ang ima ng Jesus. Pinili na ning Diyos ing anak para king kapahamakan at king kaligtasan na rin dakalataw king Israel. Makatalagayang maging tanda iba't king Diyos. Dapat ing dakalataw libakande. Makanyan mibulalag ing kaisipan na rin dakal. At king kalungkutan akasing taram na ring metong asundang sugatan ng puso mo. Kapatading may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpaampo ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Missioning. Potang ating pong binyag, keng pamagbinyag, baka man po papansin, keng ritual ning sakramento ning binyag. Ing munang parti nga mano ning Ginoo, kay bat pamanaral, kay bat ing pangako king kaya katamong dating pengako king binyag, a renewal of our own baptismal vows, na ning ninong-ninang pengari, kay bat ang pamisakwil kang Satanas, pamipahayag kang kasalpantayanan, at kay bat kanita binyaganda niya po, inganak, with holy water. Dapat ay po siguro papansinan, kaya rin na po ditang pangabinyag ning anak king banal danum, at inya pong kadwang party, itang anointing with oil. Inganak kay ba't ng mewas king kasalanan, kapamilatan ning banal espiritu, tanggapan niya naman ing misyon na bilang anak ng Diyos. The child will be anointed like Christ was anointed priest, prophet, and king. Inganak kay ni, malanyan niya naman bang niya mika misyon kimbye. Because it is not enough to be without sin. The other part of our Christian life is about our mission, our purpose in life. It's not only about avoiding evil, but doing good. Yung katang biya Kristiyano, eya mo mimiwas kasalanan. Darapat siya namang mayap. Nung kaya katamong biya Kristiyano, mimiwas tang kasalanan para mirastaban wa, magkulong ta na keng kwarto mo. Munta ka banwa, siguro. Kasi lakang gewang marok. Pero, in kayusan tamo, gawa tamong mayap. That is missioning.
giving a purpose to your own existence in your life, giving reason. Nganapin Mark Twain, metong yung writer, American writer, there are 2 days that are so important in your life. The first is your birthday, mapi naman. Second, when you discovered why you were born. Ing maulaga ka no kembye, muna mi bait ka, at kadwa po tanga balo mo, o ba't mi bait ka? The purpose, the reason, your mission. Doing something positive is not only avoiding what is wrong. Anyapin po pwedeng ikay, halimbawa, engineer, Valencia, at ikang masanting ka kotse, anay ka maling kotse mo, okay ta, di ba? Pero yung kotse mo, tsuya mo kayong garay, may lulwal, may ginamit, nakayatad kayong may itong lugar, kung may kapamasyal, kumpleto itang saken. Pwedeng Kristiyano mo, bala, masanting ka kotse, may binyag ka, may ngadi ka, tsuka kayong bali. May linwal yung Kristiyano mo. May ginamit para sumuyo, sumaw, mantabe, may kamisyon para kareng aliwa, sayang. Anyapin po kayong ebanghelyo tamo. Jesus, anya po kaya nakan, dela de king templo, rin kayang pengari, banding idaon king Diyos at a very young age. At kini Simeon, king waning, Simeon tinasne, nga na, behold, this child is destined to the fall and the rise of so many in Israel. He'll be a sign that will contradict you, and a sword will pierce in your heart, and the thoughts of your hearts will be revealed. Bala mo, Simeon, sabyaning misyon ng anak ini. Ing anak ini at inyang paintungulan, yung kaligtasan, apaninayan tamo, may eyes have seen the salvation that you have prepared in the sight of every people. At sabi ng anak ini, maging yang sulu, it will be a light to reveal to all nations the glory of the people Israel. Bala mo, kay nakanapa mo, at inyang misyon ng anak ini, at inyang paintungulan, at inyang maya pa kinabukasan. O iting kailangan da rin kaya nakan ngene. May buklat la kitang karelang misyon. Alimu itang atsula kayong kamo mamiyalong lang games kayong internet, mamiyalong lang games kayong karelang iPad, kayong pads. It's also to remind them that there's a beautiful mission awaiting them. Ita mo pong matwa, kaya ba na ako puti, na ako maputing buwak. Let us not compare our lives to the lives of the children. Sabihin, mapay kami, ot ba kanyan kongeni? Nyan tangi kami, 1945, 1965, 1975. Apo, lola, naman pareho ngeni, di ba? Sabi ng isang magulang, kakwento ko lang kaya kahapon, I'm complaining because my children, they work very fast. Sabi ko ako, nagtatrabaho ko 8 hours a day. Sila mabilis lang magtrabaho, sabi niya. Tapos sabi daw nung anak, kasi mama, mas mabilis kaming magtrabaho sa iyo. Ikaw yung ginagawa mong 8 hours, matatapos namin yan 4 na oras. Less time, more efficient. Maybe the boy also have a point. Nagtatrabaho na rin yung bata online. We should not compare the past, but we should affirm their calling in the future. Tana po, pakilawin na ng panahon mi, makanyan, dapat makanyan kayo. It's more than affirming their future. Wa, pamisan-misan lalo tayong may labas, ing mahulaga, our values, our tradition, our rituals. Pero palawi, may naman karela, nano yung pangarap mo, nano yung haus ng Diyos kaya ka, nano yung mission mo king biye. You are a light to reveal to the nations and the glory of the people Israel. Anyanin kay, ngayon panahon ng pandemya, maging kung conscious nung pilanlareng luklukan, makalukluk yung kaya katang pisamban. Ikit ko yung pisamban ini with social distancing. In capacity na hanggang 105. Kaya ba, mga bit kapaluklukan siguro kayo, miras lang 140. Pati kay luwal siguro, miras lang
Magit 200. Nanta simbambengi siguro, ang yan 500. Magit. Pero sabi ni Tang Metong, sabi ni Santo Papa, what is important in a church is not a question of its seating capacity, but what is important is its focus to its sending capacity. Pasibayon kaya po. Ing mawulaga ko nung kayong pisamban, naman pilan la rin milulukluk. Ing mawulaga kayong pisamban, pilan la rin papadalayo, king mission. It is not the seating capacity, but the sending, missioning capacity. Kasuelo ko po tandeng anak, they begin to take care of their own faith. Maranon pa, sasawap nung manyamasan keng misa. Sasawap la karang matuang maglinis. Manimuna lagi kaya tampisamban. Then, it is the birth of their own mission. At lang pakyalam. At lang pamagmalasakit. Kaya katamong kasalpantayanan. At yung pong metong writer, ilagyo na Khalil Gibran, Pakistani yata yun. And he's called the prophet. At yung metong libro, small book. Tang metong line ka rin, it's about poems on parenting. Nga na po, your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. Though they come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell into the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. Parang sasabihan na po, Khalil Gibran, deng anak yu, ayaw baban dyan, ayaw kukulong. Pabren nyo lang, akit deng mission da. Kingkare lang kinabukasan. At niya pa sinabi, Khalil Gibran on parenting, deng anak yu, bala mo, balo yu po itang keng araw, tarpo tapong mamana ka. Kaya ba't ikan pengari ka nun, ikay retang the bow. Tapi ka, nung nukap na kabiting pana. Ikong pengari, you are like the bow. You are pulled. And it's very painful. Mga yabit ka, mga batak ka. Deng anak yu, ilaretang arrows. And then you release them so that they will reach far and wide and reach their destination. Makanyan po sana yung panalangin ta, kareng anak tamo, kaya tiking parokya tamo, kareng anak yu, kare sisimba, king kaya tang online. May they be commissioned and entrusted with our future far better than ours. Sana po deng anak tamo, as alagpusan da yung depatan tamo, mas maging mayap laki katamo, mas abaluda at ayabutan da, ing mission da, kimbye. May God bless us all. Kilagyoning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Pana. Kapatad, kaniting banal na panahon, manalangin tamo king igpatang at syubanwa, ami bulalag king kayang ganaka, para king kaya katamo, kapamilatan ng ginutang Jesucristo. Ngatangan po manalangin, Gino, manigapuke kaya ka. Gino, manigapu keka. Para king kabilugan na Santa Iglesia, ipagkalugno sana nin Diyos kaya, rimbungan ning pangabayit nin talapagligtas, ang eni masayanang pagmasusyan, manalangin ta king Gino. Gino, manigapuke kaya ka. Para king meto ketawan, ikatular sana ring sablang tao, ing kapayapan ami pahayag, kapamilatan ding anghel, para ka rin taong mayap apilubluban, manalangin taking Gino. Gino, manigapu kami kaya ka. Para ka rin sablang kayanakan at anak king yatu, mirakayanan lasana, kinlugod nin Diyos, ameging anak mo namang malati, manalangin taking Gino. Gino, manigapu kami kaya ka.
para karim pakakalulu at atyo king kagipitan. Ding sablang may balu at ulila, aranasan dasana inlugod nin Diyos, ameging kalulu uyab ning lugod na karela, manalangin taking Ginoo, maniga po kami keka. para kaya katamungan, makatipong keti, nung waman linto tamo kapamilataning makataong lugod, akilalata sana kingiti, mismong makataong lugod, menibatan kinlugod nin Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maniga po kami keka. Ngani po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. O Diyos, ikami sanang magsaya king pangabait ning kaya kang anak. Ibat kaya sanang pasibayo kaya benam. Ya, migdalang bayong biye keti king yato, i Kristo kaya kaming Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya. Talakatampo. Malalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutok. Tanggapan niya saning Ginoo tindaong karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo retingayin kaniting makapagmulalang pamilibayan regalo. Ibat king sablang pigkalub mo kaya kami, daralamila kaya ka, reting daon, at kaya bera, ipagkalub mo sana kaya kami, ingbiya mong alanganga. Itingan doon may kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino, manatiliya, kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. yat nayo reng puso yo. Makaya na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ngalangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kingaldo iti kakapnuan mi itang tula, rin puso mi. Ang yan ipakilala na Kristo, kimpangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya, ibat king Diyos, bilang Diyos. Dapat ngayon mayakit ya, anting metong kaya kami. I Kristo ang anak mo, bayu pa ing sablang panahon, dapat ngayon mibait siya king panahon. Di natangya bang iangat na ing sablang bagay king sarili na, banibalik na king pamisan metong king kabilugan na lelangan, at taryane ing ketawan, ibat king pangawali na king gayang kayarian. Ulinita, kambeding sablang koro, ringangel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sana retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayam mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat siya keka. Piraso net binyene karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti yung kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kingwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para karisab lang tao. Banket mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo me teyo, I Cristo me beyo, I Cristo mabeyo at datang ya pa. Inyang yeni gaganakan mi o igpa yung kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, kingatao na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap keng lugod, kambe ng Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyot sasaw, king kaya ka Santa Iglesia, lalong-lalo na king parokya mi, kaya di king Banal Cruz. Ganakan mula na ba ng kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang miya ang uabi. Tanggapan mo sana kaya kang harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo at inupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulo para ti kami kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos.
Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamang kingalanganga. O Ginoong Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan, ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Malugod tapong pasyag, misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Yesus sa milalako, king kasalanan na ning yatu, nuan larimayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, akong matampan tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git kin sablang bagay, at pag nasangku, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka at tanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan, in sarili ko kaya ka. Emo sana'y pantulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Thank you,
Talakatampo. Manalangin tamo. Oy paming malugod at ning pakalulu. Parati sanang malalumpakan, imbiemi, kingupaya, niting banal ang misteryong kaya kaming pigmasosyan. Iti adon mi kapamlatanang Kristong Ginoo. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, lalo na rin anak, abi pagkatiwala kaya katamo, yung parokya tamo. Kilagyo ning igpa, paning anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midaune, pawagata ka rin anak, yung karelang mahayap papayin tungulan, at yung karelang mission kimbye. Salamat kin Diyos.